Kat nyungut ki candidate ki pas ya ka written test examination jong ka MPSC na kamta ka post sub inspector of statistics under the Directorate of Economic and Statistics. Kublai yapi ki perlok perjor baro pan ngapriang sebahaya pi sya kaneka channel ka jonga kamtam yapi ki pape ya kaneka video de lesedon na preng japi ki badang up kemilanti kemang manta ha ka de barka result jong ka MPSC de mentah kena video ngawan rasipi ha ka de ban ka jing pentip na kamta ka result jong kete ka post de ka Meghalaya Public Service Commission lawar le semer selong kat kum ka notification ka balapan mi ka kanyal tarik jong 9 Desember 2000 kalapan mi ya kete ka result na kamta kete ka screening test jong kete ka post sub inspector of statistics under the Directorate of Economic and Statistics. De kiro nomor jong ki candidate ki bala pas ya ketika exam ki long kini. Roll nomor sos pa alai penyau, roll nomor nru sepakat san, nota roll nomor chipo san lai, roll nomor kadway nru nyau, roll nomor kad ar nyau not, roll nomor kad nru nyau ar, roll nomor ar pau ar penyau, roll nomor ar pulai lai pun riu, roll nomor ar pu ar kandai sau, roll nomor ar san kandai san, roll nomor lai nyau pranot, roll nomor lai nyau kandai riu, roll nomor lai pranot ar, roll nomor sau not nyau kandai, roll nomor sau riu sawai, roll nomor sau nyau ar san, roll nomor sau nyau san san. De kita ki nomor jong ki candidate ki pala pas ya ketika screening test kiban sayo ban apiar ya ka personal interview haka karsan terik jong upenai Januari arajar arpun reu wahaka por shipau shiteng men step hapok office jong ka Meghalaya Public Service Commission lowar lushmer shalong de candidate kin sakan mau ban download ya ka intimation letter ke jong ki ban wanra kete kasi bakile ya ka personal interview. Congratulations na kamta kaching pass jong pi ya ka exam, but all the best na kamta ka personal interview bapin sa apiar kete kasi. De sa sisin perlok lada pirang dai batamai kana ka channel pila ban subscribe kanang bangan ang laban pemi susu ya ki video na kamta kino kicing ajing tip bar kumsiru lada sautanat pila ban like kumjuru pila ban share ya kino ki video ba pidon kampan share syaki parlok lene syaki bahinga sem kanang bakan yo ya kajing tiblang de tangkom ta parlok ngen se kan dupat akan next video kublai shibun.